što je meni motorku donirao. Slušaj, dao sam ti ja da motorku ja imam ja imam para. Pa brate, ako si nešto dao, alali brate moj, legendo selam iz Sandžaka, alek mu selam. Nemoj, kaži, imam ja vozam auto 100-200 hiljada. Eno na Ermin Isak, a čovjek milijarder, nikad nije nikog. A brate, taj čovjek pomaže cijelom svijetu. Cijelom svijetu taj čovjek pomaže. A on popišanu dao 400 maraka za motorku, a čovjek podijelio 100 miliona, pa nikom nije, nikad nije rekao, eto ja sam dao, da se fali čovjek. Kakva si ti seljačina? Ko je ovaj? Šta si ti, pa ja, krivo ti je što... Šta se napucao, vidi brate moj, čekaj, neću ga blokirati odmah. Moja je ova majica, brate, vrednja, čekaj, ali ode... Ma pusti. Pusti. Jo, htio sam mu samo reći o majmunu, što je se obuko, znaš, ono, obuko se on sve ono markirano, nešto. Vjeruj, brate, vrednja je moja ova majica sa bubljaka, marka, nek ti što si sav ona imaš, kad nemaš obraza, nemaš karakter, nemaš dušu, nemaš srce, nemaš ništa. Džaba ti pare, džaba ti, samo da ti kažem, sve će ti ostati. Ali obraz, čast i poštenje, to nema cijene, brate moj. To nema cijene. Vjeruj Hamdi svom, to nema cijene. Šta Fakanom radi? Mješao. A vjeruj, brat, slušaj, a to su sve balal. Ne znam kako da te ljude materijem nazovem, ali eto šta bi, ne treba se osvrćati na hejtere, razumijete me, ne treba mu davati zanimljiv čovjek. Pa ja sam zanimljiv uvijek, brate moja, nasmijan, pozitivan, stvarno sam Raja. Raja sam iz Sarajeva. Ljudi, ode i Hamdo, ugašem se mobitel, a nije bi bilo fair da sad me ugasi.